khovel puma ripui leng wangin kan buaya kan rama po mars ni somni pani sang ni somni pathian ni atangin biak ina kan khom thei talova hetiang ani me lai hian social media television lama hun kan han nei the hi lalparem ruat na ani nge kan ring ani kan thu soi lo thira lo milongai thak sak tu zoram ko than le khovel mun dang tangami te zong nena kan lalpai so Krista mingin chibai kan buk cheu ani pathian thu thiang lim longai thang Santin Trama Thaya Ziak bung som ni le pariat chang som pariat atanga chang som ni ti chuan I suwa chu an nena lo kala an ni ho chu bia a leile wana thuni na zong kan nena pe kan ni to chu ti chuan kal ula nam tinami zirtira te siam ula pa le tharau thiang lim hinga chuan baptist ula thu ka pek zong chu pom turin zirtir tin ngai te ke kum khwain khovel top theng po in nena om se lang ati a chan chin tha Johanna Ziak bung som ni chang som thum le pakhat thu longai thala ila nima sela heng hi iswa chu Krista pathian fapa ani ti in rin na tur le in rina aminga nun in nei na turin zia ani athu thiang lim lalpan kan tan mal min som sakro se amen tong tayang lalpa kan pathian Sipui leng awanga khovel kan buai lain mihring nun harsanatam takin atlak buak mek lai hian kan mamo ber thilsiam zong ina kan mamo ber fapai so Krista kan nun na atan kan thamuan na atan kan dam na atana min pe hi kan valom em lom thu kan se hei voinai hian I thu te kan puang chuak don ani a heng te hi ko khan ho zong le mi longai tha thu zong te tan mal min som sakang che lalpai so Krista min kan dile amen hey Bible Society alodin chuana le andar zel dan hi kan hetlang pui viau ani thie amero chu association le eng society pakhat emolik anga ngai kan lom the arin Bible Society chu Bible du wanga top Mary John Smith twin Wells Ram bala khwa a Pastor Thomas Charles Thinlung achia japa wangin Mars Nissari sang khazriat pali khan London a British and Foreign Bible Society anlodin ta chu Paul chon ko khan Paul sanga Christian te pui na in tam theyang ber Bible sem dar anlo tum ta chu chuan miril ru ane ramrang sanga Bible Society anlodin ve ta supa Netherlands sang khazre som palia United States sang khazre som paruka Russia sang khazre som ni le pakhata chung ho chuan missionary te mangin ramrang sanga Bible Society an tin vele te zela hetianga mani mazon zona thanim ngai taka kumeng mazat an tho to nu in do pui pakhat na nuwa ramrang sanga Bible Society te chuan mumal taka tho ho dan kong an lo zong ta kum sang khat zakwa som thum pania chuan United States England Wales le Scotland rama Bible Society de chuan Balkan Brazil Chile China Japan Middle East le Uruguay le Venezuela rong anin bol thua dan velte chinfel deu tumin anin ron khom ta anu sang kha zakwa som thum le pakwa France le Netherlands le
Norway Rama Bible Society ten andon tel bella an vai chuan World Council of Bible Societies din dan tur kong andap ta a ma se indo pui pani na alo chu ta ka wangin ma an la chak thei talwa indo pui zo chuan ramfrang som pathum te chuan inglana heiwat sita May nikwa sang khajakwa somli paruk khan United Bible Societies an lo din ta ani chu United Bible Societies chuan hetiang hian ngai dan le pom dan ani ya chung te chu tlang puin han tar lang ta ila Bible Societies chuan ko ran hi khowela pathian na thok tu bul pui ber primary agent angaya ko ran le apeng te tan athoka ko ran na pui mission chu ata angjok angin asui ngai lova achang chon ko ran mathar lak na te su tu atang ve thin ani Bible Societies chuan pathian le khabu hi ko ran ta ani apama pathian thu thil fia po ko ran thu nei na ani ti apom thak ani ina dot le chuan Bible Societies chu pathian mi ten ti sa le tharawa an chakna an theina an sum an hun le an man ro tha te in trauma an pol khom na tur ani ti an ring ani ina dang le chuan ko ran mi ten an mamo ber pathian thu te chu an mamo hun apianga an duang taka an mu jung theina an Bible Society chuan ko ran angeng tlat bok tur ani ti hi an thu pui an thu thung chu ani le hetiang hian Bible Society chu khovel mun sanga din ani te zela India rama po February ni somni pakhat sangkhat zariat som pakhat khan alo dinga chutiangin asama July ni khat sangkhat zakwa somnga paruka Assam auxiliary din ani Mizoram lungle branch chu niriat thlasom pani sangkhat zakwa somnga le pasari hon ani Aizol branch hi nisom pakhat thlasom pani sangkhat zakwa somnga le pasari dor pi biak ina hon ani te nani le ta ani tin Aizol auxiliary po February somni panga sangkhat zakwa somre le pathum khan hon ani taboka hetiang hian Bible Society chu atira tang rengin ring tu ko khan ho adu apia te antel na tur ko khan thore na sangin ko khan ta na din ani Mizoram po ko khan in khom pilian le committee sangin tu po ko khan le ring tu adu apiang te tel na tura ko khan fachuam ang deu thwa adin ani ko khan mal som na le du sakna rin chan tak mewa rong bol thin ani Bible Society an ko khan anga in din atum lawa ko khan mamole man ro tangkai cherchua ko khan ne na supply hi atum ber ani Bible hi ko khan ta ani athil fia po ko khan thune na ni achudana po le achuadana po ko khan du ang zonga ti sel tura ti ani ko khan le Bible Society chuni na thang si in mamo ton in ti chak ton tur ni ko khan Televin Bible Society aom theilova akal theilova chuti rualin Bible Society chu ko khan mal pakhatin athunun fal tur ani lova Bible Society chu ko khan ne na in tiat anga in tur ani lova ko khan chu Bible Society in puyani Bible Society chu ko khan amirena thanim ngai na mun tur ani Bible Society thanim ngai ko khan piang hi ko khan chakle thang duang anita mai thin ni in alang ani le hetiang hian kan ram po na sa takin ko khan ho ten pathian le ko khan ho tan khovel hi lalparam ani ma chutia thanim ngai taka kan tho ho na mun alo ni
chuan he tiang hian han soibel ta zel ila ko khran ho te ta na din ani Bible Society chu alo din tir atang rengin ko khran na din ha khovel mun rang missionary te bul tumin ko khran ho tan an din chho zela kan rama po ko khran committee sangin ko khran ho tan dina akai khruaya atoi zongin atul le mamo ang zelin arel puithin ko khran ho tan din ani ang takin ko khran mamo apiang athoka ko khran ho ne na ape a tin ko khran mamo pek chu anha ber ani Bible Society hi ko khran thruai tu ten ko khran fa chu mang deu thoa an din ani a khoi rama po ko khran malsom na le du sakna rin santak me warong ball thin ani in ko khran in ngat ko khran be chan tlat pol ani a Bible Society hian ko khran ho tan na athona hian amamo sum chu amai na ngai tu theilova ko khran ho chunga ko khran ho ne na tangin ko khran ho remti nang zelin sum azonga ko khran ho in en kol na le pathian ne na thil pek te chu ti boi lovin ko khran ho thanem ngai na athlir thin hetianga ko khran ho te thanem ngai na luang khom chuan ko khran ho te tan thei to achua thina ko khran ho chu Bible Society in puani a Bible Society chu ko khran amirin omten ko khran rong bol na rula ko khran ta na thanem an ngai na mun ani Bible Society a thanem ngai ko khran apiang hi ko khran chakle thang duang ani zel bokni na lang thin ten dor le chan chin cha puang dar tu ra din ani Bible Society chu ko khran mamo Bible Gospel thakle adang te petuani kanti a khove latong sang sari za emolai omzinga trong tem te chuin Bible hi kan la nei theya achian le zual the nan kan India ram chu po hi han thlir thuakila tuna hian India ram atong za sang khat zaruk somnga pani oma hian trong som sari le pathumin Bible bupum kan nei to a thuthung thar hi trong somriat pakhat ta le lin to ani bok heng ba ga hian study Bible te dialogue Bible parallel Bible kan ti te no pang Bible te bo se thina le lin project ka lai mek som sari pasari bok ani tin heng project som sari pasari a hian India marchak Shillong Translation Center in ahuam Shillong Dimapur Aizawl Auxiliary chungbi ka project somli pariat lai kan nei nge a Aizawl Auxiliary huam chunga tong sang somthum pahi emolai kan neya heng singa tong som pasari hian Bible pum an nei to a thuthung thar nei panga an oma Bible mal portion chau nei pakhat boka engma la nei lo pakwa tong pakwa an bok ani chuan han ngai tu ta ila trong chitinami te namtinami ten mani trong a pathian thu an riat theina tu ra thok tur chuan petur chuan ko khran ho hian tho tur kan falanga em ti hi amu chuat thein alang ani kan trong ka kan van nia kan missionary te khan kan trong in Bible min han le saka min han nei saka chumia wang chuan kan rama po mithiam tam tak kan nei pha a pathian thuzir tam tak kan nei pha a heng hi pathian thua wanga kan ramina malsom na kan don te po ani hetiang kan ram ang hian Bible antong in nei ve ta sela pathian thu hian tong in chiar thiam ve ta sela kan chan ang hi namdang te poin an chang ve don ti na ani a chu wangin khovela
lalparam azau zel na turin heng tho tur kan ne piang tei thok turin ko khran ho hian kan mo phur na len chua tur kan wanga te lul em ti hi a riat thei ani tin Mizo Revised Version buat sai mek lai hi ripui leng lo ta sila release thei mai tura buat sai thei ani to mel Bible Society hian chut chua Bible printed format baka khovel changkang zelina kentel internet khovela po hian ma ala chho renga trong somsari le pakwala in version tia hian Bible chi sang te singlu upload to ani kum kalme ka trong som ni thunbel mantura malak me ani bok trong som sari pakwa upload to hian Mizo Bible lelin lui kanti OV lelin thar CL kanti tepo download thaya singlu ani hetiang hen Bible Society chon kongkrang sangin semdar na te mi te ma pathian tu chop chua sakte theito cheina thok mek zel ani pathian thu hian in kan India ram po himin chian ne se chuan India ram po hi lalpatan ti in ban kan pharin amen hallelujah kan pe thengein arin om chu wangin India ram tong sang khat zaruk som nga pani kan neya heng zong hi Bible pe thei ila chuan India ram hi avaro pui don em lali suaro pui na le lali sualal na mun ani ngei arin om ani Bible Society hian trong sang Bible le lin le buat sai semdar hi khovel zong lalpatan ti atuma abei ang hian ring tu zong le ko than ho te po hian thei to choin ibei tlang zelang u ti in ka hanin som ani chan chin tra Lugazia ka kan chiar ang khan heng hi Isu chu Krista pathian fapa ani ti in rin na turle in rina aminga nun in ne na turin zia kani tiang khan nun na thu chu theito choina boy puita ani chan chin tha mathai zia ka kan muang khan kal ula namtina mi zirtira te siam ula pale fa pale tharau thiang lim hinga chuan baptist ula thu ka pek zong cheu pom turin zirti ra u tin ngai te u ke kum khwa in khovel top thleng poin in hena kom zelang ati kha kan lalpa thunu nung chuani he thu pek hi zoma ding het tlat chungin kan lalpa trong trai na ti lo thing zong in ko ran pol rang te in pum khatin rong kan bol hota ani heta lo hi chuan ko ran pol rang kan ti denomination rang te in pum khat na phei khai rual taka rong kan bol tlan na mun hi awang khom mai man kum deu kan ko ran then khat chuan ko ran a ho te in pum khata rong bol tlan dan kong te zon ani ma se hun rei tak he kal le ta hetia ang Bible Society rong bol tlan na phei khai rual na hi kan la siam thei lo ani chu wangin voina hian tuna hian ko ran ho ten thanem kan ngai na tur mun chu kan lalpa thu sei mi zong in nun an nei theina turin thu tak chu an nei theina tura thei to chua rong kan bol tlan na hian kan sum le kan pai te kan theina te kan man ruwa tha te in trom tlanga tho kho ma chutiang in pum khatin lalpa rong bol na kan thei to pa kan chua lo chuan kan be lo chuan kan lalpa min tir na hi
kan ti lo chamang ti alo chu mo phurna chu ring tu mi mal te ne ra hian pek kan ni si a chu wangin lalpa thu nun nung lalpa thu min cha hi ti lo ring thei turin thei top kan chua apoimo ani Bible nei lo mian vatam em tiro kan soi tang ringot po khan achip chiarin kan soi man lo ve thu tam tak voina hian kan soi man lo po ani thei amar zu thutlem te kan soi tang khan heng nun nei lo ten nun an nei ve thei na tu ra thei top chua kan sum le pai te ui lo wa ko shana kan rong bol na te tlan san lovin kan mo phur na te tlan san lova he Bible Society a hian kan sum le pai te thok chua ka kan tha le jung te kan pek kan tho awa poi mo tai lulem ti hi kan hanin cha mol ani le kan lalpa chuan hetiang hian asoya ngay te u jeng ni jinga beram angin ka tir cheu hi chuti chuan rule anga finga thu ro anga poi khoi lovin omang cheu he thu hi kan ngai tua thina amak katia ka soi fia thiam mai thin lova ka ril ruwa hian omreng thin boxi amaro chu heti hian lalpa tan rong bol na konga hian engtin nge kan pe nang ko hrana ho te rong kan bol ho na thil pe ka soma pakhata te ram thar rong bol na ke kan pe na te building a te chutiang in tual chunga in tuam hlom na ang zong zong a te po hian henga te hian thei to pin tian kan tanga kan pe so ma pakhat te ko thana kan lakho ma kan pelu ta heng ang ti boy silo hian eng tinge ring lo ten pathian thu Bible nei velo ten eng tinge Bible an nei theyang ti te hi kan ngai tua na lian sela ka ngai tua na akal thui khop mai ti chuan ching ne jinga beram angin ka tir cheu hi chuti chuan rule anga finga thu ro anga poi khoi lovin omang cheu antia rule anga fing anti te hi ka ngai tu then khat chuan Bible Society sumle pai kan tho te kan phalang to le kan rem cha to kan pek te hi kan lo thik de po ani mai theye tin Bible Society ina hetianga membership fee ahanti santa vak te po hian hupur na le enge ni beidon na te po min thlen ani mai theye amaro chu heng zong piala ma hian lalpan rem ruat na thran min pe heti hian ka ngai tu kan ko thran hi chol mun ko thran ani tuna tak hian ti chuan chung kwa zanhi le som kwa le pariat vel kan oma tun kan tin muna hian ti chuan chuan in chung ko tin chuan ni tin cheng khat kan ti ang Bible Society kan rong bol nang hi peta ila kum khat chunga tan chung ko khatin ni zathum samruk panga angin cheng zathum samruk panga kan tho don ti na ni chung mi te chuan chung ko khan chung kwa te chuan cheng zathum samruk panga kum khata ta na kan tho chu kan han bel khom chuan cheng nuai khat le sang riat za sari som sari lai maya lo thinga kan ko shana branch ina target aron tuka chu sing sari sang ni tivel bor ani ti chuan chung ko tin engma tham lowa kan riat cheng khat kan tho dia den ni tin cheng khat kan da khol khami tling khom kha nuai khat le sang riat za sari som sari lai mai ani kan target chu kan wahan khum na sadon em ti te ka ngai tu thina cheng khat chuan kan ni khat budget kan chung ko ni khat budget hi aboi pha in ka ring lova chu wangin
cheng khat hian pathian thu kan Bible a portion kan tiang chi te hi tiang ti a thon theya chu Bible a pathian thu kan thona chu mi tu tin emo alo mua alo chiar khan nun alo ne chu mi chu chitam takin alo ra ve le thinang hian chu tiang chuan voina po hian tlom te nia kan riat rong bol na ta na lalpa ne na kan pe khi lalpan mal alo som du a mal alo som thin ni chu wangin voina hian harsa nia kan riat te hi lalpa tan harsa om le nem tiang zo tiang khan lalpa tan kanin pek na chin ai hian lalpan mal alo somanga ratam takena lo punganga ti chuan kan India ramma khovel ina chiara amua a ena ram thim pui mai ni te po hi lalpan na aron thoganga a eng donani Christian ramma lo ni donani mana rom sarkar ro pui tak mai chu kumza thum chung lai mai kha lal som ni le ti chuang khan ti chiat tumin nasatakinan beya ma se lalpan na athoka ring tu te wangin lalpan na athoka chutiang chuan kai saralo chulal dangkan nei lo an ti na mun an au rual na mun a khan iswa chulal berani rom lal ber chu iswani ti in lele van ramzong zongal ber chu iswa Krista hini etin rom rama chuan lo au rual ta zokani chu wangin voina hian tlom te nia kan riat sumle pai kem te nia kan riat lalpa ta na kan pek ve te hi lalpan malasom thinani ti hi kan riat thar ava poimo em chu wangin voina hian he lalpa ta na kanin pek na hi ho iti pung deu dewang u kan theyang to khitlem lema se lalpan min ria lalpan kanum dan zong te achin chia vek a revek kan nei lo te lalpa kutami ne lalpan a revek lalpa chuan kan phalang to le kan theyang tok te hi a ria chung chumala som du ani u lalpa tan kan hunte kan nei kan phal tok te hi ipe yang uipe phalang ti hian ka ngai tu thina lalpa rong bol tur hian risel thatakin lalpan aram ti zau turin rong bol turin kan taksa te min en kol thina amai ro chu keima ni hian kan sir lova tero ei kan du lua da wang te azung le muam kan du lua da wang te in kan taksa lalpan risel thataka min thuam te hi kan ti chethi na tero ava poi tak em mejalin kan taksa kan ti chethi na kan urchia cancer te kan lo ve thina pumpui na te kan lo ve thina ani lo le pan na le ku vakhor ten ku va ten ti kan han eya chu chuan kan shoka harsanaron siama shok cancer te alo om thina na tam tak aron kai chuak thin ani ten chu lo pon thil chu sang kan tak sai na ngei lo zong ang hi tui bur te pon yang chu sa da te pon yang chu chuang zong chu kan tak sa ti chetur hian kan mol maya hei apoi khopani chu wang chuan kan hunte are lo nan kha ang zong kan man kan poisa luang ral to te kha khang te kha lalpa tan pe phalila lalpan man rualo mangdon ti nani chu kan meisial man te hi han chu te ni khata kan zural te hi cheng tam man avani te lulem te ro azu tu ten in riang ku va khor ei tu ten ku va khor mana in man thin te kha in riang chuang te chu ni tin
hello te tan pathian thu lam lan nei velo te tana pathian thu thon chuanan han mangta te reng ila kan taksa te po hi lalpan adu angin amhanga lalpan na satakin min thuam tharanga kan bor som na zong te po hi dam na min pe nga limle lom takin lalpa rong bolin kan hun kan mangthi don te nani chu wangin voina hian ngai tua na tharin ni ngai tua ila lalpa rong bol na hi eng tiang in nge eng zata tamin nge kati ve thei ti hi ingai tua ila har sana tam tak kan tak sai na to thin te po hi kan pumpel thei don ti na ni chu wangin pathiana lom na thar kan lo ne anga kan lom na wang chuan dam na thar te po kan chang don ti na ni chu avaro pui don em chu wangin kan dam chung hun te po kha risel thatakin kan mang don po ani ang lalpa rem ruat na le lalpa ro rel na kan helova har sana tam tak polo theng thin ma sela lalpa lam en tlata lalpa rong bol na thok tlata kan dei kan sum kan pai zong te po hi lalpa tana tul dan ang zela mang thei tura karin buat sai ava poimo tak em chu wangin ho kan sum le pai kan thil nei lu kan thiam kan fin na te in trom tlangin in pum khatin kan lalpa rong i bol zelang lalpan athu kan tan malmin som sakro se amen